to God. Gloria a Dios. We're very blessed to be together again. Estamos muy bendecidos de poder estar juntos una vez Amen. más. Amén. And fire will continue. El fuego seguirá. Yeah. And we have a special guest in our midst. Y tenemos un invitado especial en medio de nosotros. This time we have family Ramotar, La Apostel familia and Profeta, Ramotar, Paul el apóstol y and la Germailit profeta, Ramotar. Come on, give them a Paul warm applause, y please. Germailit Ramotar. Dios les bendiga. Aleluya. Un aplauso. These are friends. Son amigos They've known us even before we started church. y nos conocen de incluso antes de haber comenzado la iglesia. From the times of Faith Revival, De los tiempos que simplemente asistíamos a Faith I've Revival. known Apostle Paul as an evangelist. Y conocí en ese momento al apóstol Paul como evangelista. And he used to come with his apostle back then. Y él en aquel tiempo venía aquí con su apóstol en ese tiempo. And I believe he lived up to 100 and how many years? Y creo que vivió ciento y ¿cuántos años? 112 años. 112 years. 112 años vivió el apóstol. And he was always loyal right next to him. Y el apóstol Paul siempre fue muy leal al lado de su apóstol principal. When the apostle had to leave to go to be with the Lord, Y cuando aquel apóstol tuvo que partir para irse con el Señor, that mantle was passed over to ese him. manto pasó al pastor apóstol Paul Ramotar. They live in Venezuela, Ellos Cabimas, viven en Cabimas, Venezuela, and they have a very fruitful ministry. y tienen un fruto, un ministerio muy fructífero. Okay, he is the nephew, right? Apostle Paul is the nephew of Pastora Lida. All of you know Pastora Lida. El apóstol Paul es el sobrino de la pastora Lida y ustedes creo que la gran mayoría conocen la pastora Lida. Okay, and again, we love them very much. Y una vez más les amamos muchísimo. 10 years ago, when they got the church, Hace 10 años atrás cuando recibieron el ministerio en la iglesia, the membership was around 80. la membresía en este tiempo era como de 80 personas. And because they are who they are in Jesus, Y porque son quienes son en Cristo, it was not strange to see growth coming no era through their nada lives, extraño el ver crecer las vidas right? y la cantidad de miembros. Now they are that same church grew to over 1,000 Esa members. misma iglesia creció a ser miembros de más o menos más de 1,000 personas. To God all the glory. A Dios toda la Amen. gloria. Amén. In times where Venezuela was really going through tough times, Y en tiempos en donde Venezuela ha estado pasando por difíciles momentos, muy difíciles, you could say he had all the reasons to leave the country, usted hubiera podido decir muchas o tener muchas razones para irse del país. while others left, they stayed. Pero mientras otros quizás se fueron, ellos se mantuvieron ahí. Because next to being an Pues, apostle, Aparte de ser apóstol, he's a medical doctor. es un doctor, un médico, And he has at least he's a specialist in 2 areas. y tiene por lo menos 2 especializaciones aparte. And breast cancer is one, and the Y other one, cáncer de pecho es una de ellas. I don't Y remember, la but otra no recuerdo muy bien ahorita. so they are a blessed family. Pero en Amen. todo caso son una familia bendecida. So I'm going to ask you again to receive Así them que with a les big vuelvo a applause. pedir, vayamos a recibirles. And yes, Profeta, if you could read. Y a la And profeta Daniel Germailit. is also here with them, Y la hija también está aquí con the nosotros. smallest La child. menor. This Sunday, she's going to dance. Este domingo ella, la nena, va a danzar. I call her the mini Germailit. Le llamo la mini Germailit. They have 2 children, Ellos and tienen the 2 elder hijos. one El is in mayor Venezuela está right en now. Venezuela. I think there is he's 1 semester more, I think, then he graduates from Canción, Instituto Canción. Creo que le falta un semestre, si no estoy mal, para graduarse de Instituto Canción. Yeah. So Así God is hijo good. mayor. Dios ha sido He bueno. plays one of my favorite Él instruments, toca bass. uno de mis instrumentos favoritos, que es el bajo. El bajo, okay? Sí. Bueno. I'm going to do, Pastor. mi tabasiel en inglés y español, con vuestro permiso, están de Aruba, dime no está maneja ahí idioma, so no estén, we have our visitors from New Jersey. We have people also online, God bless you, están online, share esa aquí, y dime no está en español, es inglés y español. Muy buenas noches, Dios les bendiga. God bless you, good evening.
Aleluya, bienvenidos a los que están hoy acá por primera vez. Siéntanse en su Welcome those who casa. are here for the first time. Bueno, le doy la gloria al Señor por un día más, por estar en su casa. I thank God and I give him glory for being once again in his house. Hoy nuestra familia se siente muy contenta porque hoy estamos en nuestra casa también. Yes. Our Amén. family Esta will feel casa- good because we feel at home right Así here. es, así que nos vamos a estar gozando el día de hoy y el So día we're going to domingo. be having fun on this day. Y el lunes, ¿no? And yes, Sunday and Monday. Correct. Ok. Bueno, le presento, mi esposa le va a dar saludo en esta noche. My wife she's gonna greet you. Buenas noches, Dios les bendiga. God bless you. Good evening. Yo cuando digo Dios les bendiga, When I say God bless you, yo tengo que escuchar ese amén fuerte. I need to hear your amen. Real Dios les hard. bendiga. God bless you. Una bendición para nosotros estar acá. It's a blessing for us to be here. De verdad que, como decía el pastor, es mi casa también. And as the apostle said, this is also my house. Porque pues los pastores, sus padres espirituales son nuestros amigos y si Yes, son nuestros the amigos, pastors, their apostle is also our pues friends. su casa es nuestra casa So their también. house is our house as well. Aparte de que somos un solo cuerpo en Cristo. Besides that we are one body in Christ. Y es una bendición para nosotros estar acá It is a blessing for us to be here y dar de lo que el Señor nos ha dado. and to give you what God gave us. Y como decía el pastor Frank, hablaba de lo que hemos hecho, And just like Pastor Frank said, he spoke about what we did. pero solo podemos decir, siervos inútiles somos, solo hemos hecho lo que se nos ha mandado hacer. She says, and in essence, they were available to serve, and God was able to serve through them. Así que prepare su corazón So prepare your hearts para lo que el Padre so that what the Father has tiene para usted el día de hoy. can come to you tonight. Por un momento, For escuche one bien, moment, listen to me quiero a que minute. coloque la mano en su corazón, I want you to just place your hands over your cierre hearts sus ojos and close your eyes y dígale al Espíritu Santo, and tell the Holy Spirit this. Espíritu Santo, Holy Spirit, quiero recibir hoy, I want to receive tonight no lo que quiero, not what I want, no lo que deseo, not what I desire. quiero recibir I want to receive lo que ya tú preparaste, that which you have prepared for que me, yo recibiera that I should receive en este día this evening para crecimiento for growth de lo que tú me has dado. of what you have given me. Yo creo I believe y preparo mi corazón and I prepare my heart para lo que tú vas a hacer. for that which you're going to do. Gracias, Espíritu Santo, Thank you, Holy Spirit, porque estás aquí because you are here y todo and everything lo que hoy that today has de hablar you are going to speak a about mi corazón to my heart será de bendición. will be a En el blessing. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. And amen. Aleluya. Yo no sé si se pone de pie un momento, no sé Yeah, si can- cantamos algo, Yes, pastor. we can. Vamos a preparar el ambiente. Tienes Ok. una canción. Let's stand up. We're going to sing Ok, a minute vamos a and preparar el prepare ambiente allí. the environment. Ok. ¿Cuántos han venido a recibir hoy del Señor? How many of you came to ¿Cuántos receive han from venido the con Lord? esa expectativa? How many of you came with the Gloria al Señor. Así expectancy? pues, vamos a adorarle un momento. Vamos Let's a worship him a que minute. la atmósfera del eterno Dios Let baje the a este lugar. atmosphere of the eternal Amén. God. Tú eres provocador de la atmósfera en esta Yes, noche. we can provoke the Si tú atmosphere. quieres que en este lugar haya sanidad, If you libertad, want healing milagro, tonight and all those things, then we need to provoke that. puede venir cualquier predicador de cualquier parte del mundo, Any preacher could come, pero nada va a suceder. but nothing will happen. Porque tú y yo somos los que provocamos la Because you and atmósfera I are the ones that para will que la provoke the environment, presencia de Dios llegue a este the lugar. atmosphere, so that the presence of Así of que God si can come viniste to the place. enfermo, triste, So if you're con alguna grief, situación, or for a sick or con for algún, whatever con algún circumstance, problema, maybe a problem, has llegado al lugar ideal. because you have come to that place. Has llegado a la presencia You de have come Dios. to the right place. You Así have que come to cierra the tus ojos, levanta presence tu of God. mano y adoremos por unos minutos al Yes, let's Señor. worship the Gloria a Lord for a Dios. couple of minutes. Santo es tu nombre, Señor.
Oh Espíritu Santo de Dios. Adórale, aleluya. adórale. Espíritu Oh, Santo, Señor. santo sea tu nombre. Espíritu Santo, obra como tú quieras. Gracias, Señor, Jesús. aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya. Santo Señor, declaramos el cielo abierto, aleluya. Gloria a Dios. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Dígaselo. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Dígaselo en esta noche. Tell him tonight. Hoy es una noche especial. This night is a special Sé night. mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuentra mi escondite, alcánzame si Donde te huyo. escondas, ahí su presencia te seguirá. Wherever you are, the presence of God will be there. Inúndame con tu amor. Dígaselo. Tell him. Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor. Vamos, iglesia, dilo. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu Oh, gracias, Jesús, por Thank esta you, noche. Jesus. Todo espíritu perturbador, Every spirit that todo comes to diseño que ha hinder, venido a perturbar las vidas, every spirit that has yo come lo to hinder, reprendo en el nombre de I Jesús. rebuke them in the name of Todo Jesus. espíritu de somnolencia, sopor, estupor, Every spirit that blinds, de cansancio, fatiga, of tiredness, lo echamos fuera en Fatigue. el nombre de Jesús. we command it out Y in the name of esta Jesus. noche declaramos This night we que la declare palabra corre como ríos de agua viva. that the word will Y tú run traes like paz, rivers of living water. Trae You will bring paz. peace, bring traes peace, paz, bring peace, traes paz bring y peace. libertad. Aplaude sobre tu Deliverance. cabeza en señal de victoria. Give him a big applause like a Amén, sign of amén, victory over your amén, head. amén, amén. Amen, amen. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Aleluya. Hallelujah.
Hay gozo, hay gozo, hay There gozo, is hay joy, gozo, there is hay joy. gozo, hay gozo. There is Porque joy. donde está el Espíritu de Dios, Where the hay Spirit of libertad. God is, there is Hay libertad, aleluya. There is freedom. Amén. Amen. Te invito a que abras tu Biblia I invite you to open en up the Word of Segunda de God Tesalonicenses in the second letter of Thessalonians 2:16. 2:16. Thessalonians 2:16. Pueden tomar su asiento los que están You allí. may be seated. Y dice de la manera siguiente: And it says it this way. el mismo Jesucristo Señor, Now may our Lord Jesus Christ himself nuestro Dios, and our God, diga conmigo, nuestro Padre, our Father, el cual nos amó who loved us y nos dio consolación eterna and by his grace gave us eternal comfort y buena esperanza por gracia. and a wonderful hope. Diga conmigo, Dios nuestro Padre. Say with me, God our Father. Dígalo otra vez, Dios Say it nuestro again, Padre. God our Father. Dígalo, Dios nuestro Say it Padre. again, God our Father. Amén. Amen. Gloria al Señor. Pueden tomar Glory su to God. asiento. You may be seated. Hoy vamos a hablar sobre el beneficio de la paternidad. We're going to speak about the benefits of fatherhood. Y cuando nos imaginamos de la paternidad, So when we talk about fatherhood, nos imaginamos de papá y mamá. we imagine father and mother. El diseño de Dios fue que siempre el hombre nunca estuviese solo. The design of God was such that that man would never be alone. Así que cuando crea al hombre y lo coloca en el huerto del Edén, So when he created man and he placed him in the Garden of Eden, comienza a darle una función específica he gave him a specific function. de colocarle el nombre a cada animal. He told him to give names to every animal, Varón men y hembra. and male and female. Pero cuando se dio cuenta, le puso el nombre a la gallina, So when he started with the chicken al gallo, and the hen al toro, and the bull, a la vaca. the cow, Pero cuando terminó de hacer la lista, but when he finished the list, se le olvidó que, hey, ¿dónde está lo mío? right, and he said, as Adam, he said, well, where's Diga, mine? lo que son esposos y esposas, diga, ¿dónde está lo mío? Those that are husband and wives, say it. Where's mine? Ok, se dio cuenta que faltaba algo. So he noticed that, hey, there's something Y le missing. dice, Dios, te olvidaste de And he mí. said, God, you forgot about me. Pues Dios no se había olvidado, No, God did not forget about sino him. que Dios tenía un diseño. But it's just that God had a design. Así que le colocó la primera anestesia. So Dígalo. he put him to sleep, the first anesthetic. Sí, durmió el hombre, The man slept sacó la primera clonación. and clonación. Sí, Este hombre. clonación, sacó el ADN, Okay, he took out of him the DNA. lo sacó del hueso de su hueso He took him out of his bones y creó a la ayuda idónea. and he created women. Era Dios diciéndole, no se me olvidó, It was God telling him, I did not sino que forget. de ti te saco tu ayuda idónea. It was just that from you, I'm taking out your helpmate. De ti te saco a lo que será tu mujer. From you, I'm going to take out that which will be your wife. Y los dos serán uno solo. And the two of you will be one Pero flesh. ahora le agrego otro objetivo. But now I put another objective. Ahora ustedes enseñorearán, gobernarán la tierra, Now you will dominate, you will govern all the earth. pero se multiplicarán. But then you will also multiply. Les dio el rol de paternidad. And he gave them the role of paternity. Le dio el rol de ser papá y mamá. Yes, the role of being father and mother. Le dio ese rol de familia. Yes, he gave them the role of becoming a family. Así que la paternidad, So paternity, fatherhood, nada más ni nada menos que ser papá y mamá. nothing less, nothing more, is just being Es una father, a mother. responsabilidad delegada de parte de Dios. It is a responsibility delegated from the Lord over to them De formar de formar to form nuestra herencia, our inheritance. que son nuestros hijos. That is our children. Pero hoy le voy a enseñar un poco de la paternidad espiritual. Yes, but tonight I'm going to teach about the spiritual paternity. Es un proceso espiritual It is a spiritual process cuando un hijo de reino when a child of the kingdom engendra o cultiva they cultivate
La simiente divina the divine semen de la vida y del espíritu. of life and spirit. ¿Cuántos son hijos del reino aquí? How Levanten la many mano. of you are children of the Somos kingdom? los hijos del rey de reyes y señor de We are the señores. children of the King of Kings and the Lord of Lords. Así que la paternidad espiritual So spiritual paternity es cuando recibimos is when we receive la cobertura, the covering, la simiente the semen, divina, divine el semen, ADN de Dios the DNA from a God, través del Padre de los Padres, from the Father of our llamado fathers. Jehová de los His ejércitos, name is Jehovah Pero- of all. Ay Dios. Anyway. Well, the Lord of hosts. okay, y lo recibimos And we receive it a través del sacerdocio. through the priesthood. Ahora, la paternidad espiritual So the spiritual paternity es cuando nosotros formamos is when we form el ADN the en DNA nuestros hijos in espirituales. our spiritual children. Cuando lo enseñamos When we teach a that caminar, to walk, a crecer, to grow, a to desarrollarse, develop, para que lleguen a la plenitud y a la estatura de Cristo. so that they can reach the fullness and the completeness in Christ. Existen varios impedimentos para la paternidad. There are a lot of hindrances that exist towards paternity. La ignorancia, Ignorance, for one, la apatía, the apathy, la inseguridad, and insecurity, la impaciencia, impatience, el miedo de cometer errores, the fear of making errors, las heridas del pasado past hurts, o querer esperar que cubran nuestras necesidades insatisfechas. and also the fact that we expect people to cover our needs that have not been satisfied as yet. Te voy a hablar en esta noche I'm going to speak to you tonight de 3 ejemplos de paternidad. of 3 paternity examples. El primer ejemplo está en Primera de Reyes, capítulo 19. The first one is the first book of Kings, chapter 19. 19:19. 19:19. Dice de la manera And siguiente: it says it this way. partiendo de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba 12 yuntas delante de él. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él el manto. So Elijah went and found Elisha, son of Shaphat, plowing a field. There were 12 teams of oxen in the field, and Elisha was plowing with the 12th team. Elijah went over to him and threw his cloak or mantle across his shoulders and then walked away. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me deje besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, que te he hecho yo. Verse 20 on. 20. Elisha left the oxen standing there, ran after Elijah, and said to him, first let me go and kiss my father and mother goodbye, and then I will go with you. Elijah replied, go on back, but Nótese algo, think about what I have done to you. nótese algo, Notice this, que Elías escogió a Eliseo that Elijah, he picked Elisha como siervo as servant. y este le siguió. And this one decided to follow Y him. la señal para que este le siguiera fue el manto. And the sign, as the indicator as for him to follow him, was the mantle. Todos conocemos que Eliseo llegó como siervo, We all know that Elisha came as servant. pero después que su padre espiritual But after that, his spiritual lo father enseñara, taught him, lo discipulara, would disciple le him, formara el carácter, that would form his al character. final de esto At the end of this, ya no fue llamado siervo, he was no longer called servant, sino que fue llamado hijo. but then he was called ¿Cuántos son. hijos en esta noche y en este How lugar? many sons are there here? And Aplauda al daughters? Señor, Come on, aleluya. give God an applause. Segunda de Reyes, capítulo 2, 2 Kings. verso 9. Chapter 2. Okay, good. 2nd of Kings, chapter 2, 9, 9. verse 9. 2 to 9.
Cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo, pídele lo que quieras que haga por ti. Y antes que yo sea quitado de ti, y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Yes. When they came to the other side, Elijah said to Elisha, tell me what I can do for you before I'm taken away. And Elisha replied, please let me inherit a double share of your spirit and become your successor. Verso 12. Verse 12. Viendo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más los vio, tomando su vestido, lo rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías, y se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Elisha saw it and cried out, my father, I see the chariots and charioteers of Israel. And as they disappeared from sight, Elisha tore his clothes in distress. 13. In distress, correct? Ok, aquí podemos observar. Anyway, we can observe here. Me falta un versículo más. 13. Elisha picked up Elijah's cloak or mantle, which had fallen when he had taken up. Then Elisha returned to the bank of the Jordan River. Aquí vemos un vivo ejemplo. Here we see a vivid example Como Eliseo llegó como siervo, how Elisha came as servant, pero luego de un tiempo de entrenamiento, but after a time of training, el ADN que tenía Elías the DNA that Elijah se le had transmitió a Eliseo. was transmitted over to Elisha. Porque vemos en el verso 12 Because in verse 12 we saw que al final él le dice, Padre mío, at the Padre end mío. he said, Father, my Father. Ahí podemos observar que se le reveló At that time we saw that it was revealed to a him, Eliseo la paternidad. to Elisha, paternity. Pero actualmente But right now hay hijos, there are sons, hay daughters, miembros de iglesia members of que churches, tienen en su they mente have in their minds, ser ovejas de un redil. Ajá. yes, to just be sheep of a congregation. Y no está mal, It's not, it's okay, pero se quedarán como siervos. but they just remain as servants. Pero hoy el Señor quiere But today, what que does God pase de want? siervo a ser hijo. For you to pass over from being a servant Deje over de to be ser a siervo son a ser and hijo. daughter. From being a servant to a son, daughter. El siervo será siempre siervo, The servant will always be a servant. pero el hijo But tendrá the herencia. daughter will have an inheritance. El hijo será promovido. The son, the daughter will be promoted. El hijo, ¿cuántos hijos hay en esta noche en How este many lugar? sons and daughters are there here in this place? ¿Cuántos hijos hay en esta noche en How este many lugar? children are there here in this house? El segundo ejemplo The second example, lo podemos observar en Pablo y Timoteo. we see it in between Paul, the Apostle Paul, and Timothy. Hechos capítulo 16, Acts 16, verso 1. verse 1. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Verso 4. Y al pasar por las ciudades le entregaba las ordenanzas que había acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que lo guardasen. ¿Hasta qué verso? Del 1 al 4. De 1 al 4, Acts 16. Right. Paul went first to Derbe and then to Lystra, where there was a young disciple named Timothy. His mother was a Jewish believer, but his father was a Greek. Timothy was well taught of by the believers in Lystra and Iconium. So Paul wanted him to join them on their journey. In deference to the Jews of the area, he arranged for Timothy to be circumcised before they left, for everyone knew that his father was a Greek. Then they went from town to town, instructing the believers to follow the decisions made by the apostles and elders in Jerusalem. Aquí podemos observar, Here we can observe cómo
Timoteo how Timothy era un discípulo, was a disciple. conocía la palabra, He knew the word, pero había en él but there was in him, una asignación. there was an Y assignment la in him. primera asignación And his first era que assignment Timoteo tenía que convertirse en hijo. that Timothy had to convert over to become a son. Y recibir la paternidad de su padre Pablo. Right, and to receive paternity from his spiritual father, Paul. ¿Y qué hizo el padre espiritual? So what did the spiritual father do? Se lo llevó en su viaje He misionero. took him with him Iba a las ciudades, to his missionary le trips, enseñaba la cities, palabra, and he taught him the le word. enseñaban lo que los apóstoles habían enseñado, He taught him what the apostles Lo- were teaching, lo que los ancianos de Jerusalén en what el the concilio elders and the enseñaban. how do you call those things now? Concilio. Concilio. It's like a denomination. Anyway, the group of the apostles would teach him. Sorry. Ok. Y no solamente eso, sino que las iglesias iban confirmándose en la fe. So what happened after manifestation is that the churches were confirmed by their faith. Esto habla de que convirtió un discípulo This speaks that he took a disciple a convertirlo en un hijo and he espiritual. was transformed into a spiritual son. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 2. In 2 Timothy 1, verse 2, Dice el apóstol the Pablo, apostle Paul says the following. dice, a Timoteo, amado hijo, Right. He says there, I'm writing to Timothy, my dear son. gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesús, Señor nuestro. May God the Father and Christ Jesus, our Lord, give you grace, mercy, and peace. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 15. 1 Corinthians 4, verse 15. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, The apostle Paul here says of Timothy the following. porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no Well, tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por el Evangelio. For even if you had 10,000 others to teach you about Christ, you have only one spiritual father. For I became your father in Christ Jesus when I preached the good news to you. Aquí podemos ver el ejemplo de Timoteo, Here we see the example que of Timothy. recibió la paternidad de su padre He Pablo. received the paternity from his spiritual father, Paul. Amén. Amen? ¿Cuántos quieren recibir esa paternidad? How many of you want to receive that ¿Cuánto paternity? aún no se les ha revelado en esta hora? Aún no se les ha revelado. How hasta many ahora. of you that this not been revealed to you as yet? El tercer ejemplo, The third example. que es el icono o la columna vertebral, This is the main column of all things. es Jesucristo. It's Jesus Christ. Aleluya, Jesucristo. Hallelujah. Jesus Christ. Jesucristo escogió 12 hombres. Jesus picked 12 men. Y estos 12 hombres dejaron todo. And these men left everything. Marcos capítulo 1, Mark chapter 1, 16 y 17. verse 16 and 17. Y andando Jesús por el mar de Galilea, vio a Simón, Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Mark. Y le dijo Jesús, venid en pos de mí y haré pescadores de hombres. Mark 1, 16 and 17. One second. Marcos. Yes. One day as Jesus was walking along the shore of the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew throwing a net into the water, for they fished for a living. Jesus called out to them, "Come, follow me, and I will show you how to fish for people." Aquí podemos ver 3 ejemplos. Here we see 3 examples. El ejemplo de Eliseo, The example of Elisha, cómo recibió la paternidad. how he received spiritual paternity. Vemos el ejemplo de Timoteo We see the example of y Timothy, vemos el ejemplo de los discípulos. and we see the example of the Cómo disciples, se les fue revelado. how this was revealed to them. De manera que hoy podemos nosotros decir So we can say here today the following, que la paternidad es una doctrina fundamental de la that iglesia. paternity is really a fundamental doctrine of the church. Te he dado simplemente 3 ejemplos que I están only gave you 3 simple en el examples, Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. both in the Old and the New Testament, Que Él quiere transmitir el ADN that
God wants to transmit the spiritual DNA en sus hijos. in his children. ¿Cuántos lo creen? How many of you believe ¿Cuántos lo that? creen? How many believe that? Quiero decirte que así como existe el padre dando la paternidad al hijo, The same way you have a father passing over paternity to his children, existen también los hijos espirituales. you have also spiritual children the same way. Tenemos diferentes padres. We have different fathers. Está nuestro padre biológico, We have our biological father en el cual nos ha engendrado. that through him we were born. Tenemos nuestros padres sustitutos. We have also stepfathers. Aquel que no es tu padre biológico, sino que lo ha criado. It's like a father figure. He is not your biological father, but he stood there as a father figure for you. Tenemos nuestro padre espiritual, And we have our spiritual que fathers. es la persona que Dios usó para llegar a los pies de Cristo. It's the person that God used to take you to the feet of Jesus. Pero tenemos nuestro padre de ministerio, But we have our fathers of ministry, o padre de la iglesia, a father of church, que en church este caso fathers. son el pastor Frank y la pastora In Jackie, this case, it is the fathers, meaning Pastor Frank and Pastor Jackie. que son los pastores y los padres de esta casa. They are the pastors of this house and the fathers of A this ellos se house. le ha revelado la paternidad de Dios, To them, that has been revealed paternity, para ellos transmitir el ADN so that they can transmit the DNA, a cada uno de sus hijos espirituales, the paternity, que the DNA están en paternity to este each lugar of en their esta children, noche. spiritual children that are here tonight. Ahora, ¿qué beneficio tengo yo cuando practico la paternidad? Now, saying this, what are the benefits of practicing spiritual paternity? Quiero hablarte de 4 beneficios. I'm going to speak to you about 4 benefits. Cuando nosotros conocemos la paternidad When we know about y paternity, cuando corre por nuestra sangre, and when it runs through our blood, our veins, lo primero es The el first thing- valor del amor. it's the value of love. Primera de Corintios capítulo 13 1 Corinthians 13, nos habla sobre el valor del amor. it speaks of the love value. El amor todo lo puede. Love can do all El things. amor todo lo es. The love is everything. El amor todo lo soporta. Love supports everything, Y carries cuando, everything. y cuando somos verdaderos padres, And when we are true fathers, amamos a nuestros hijos, we love our no children. importando cómo ellos son. It doesn't matter how they are. ¿Qué padre en esta noche What father tonight puede entender que tenga un hijo que no sea lo que él quería? say that? How many fathers here can understand that you have a child that you didn't really want it, Pero siempre será su papá y su mamá. but you will always be his father, her father, or mother? Pero los hijos But children, también deben amar a sus padres they also on their turn have to love their fathers con todos los defectos que tengan. with all the defects that they may have. Es que papá no cuidó de mí. That father didn't care for me, for Es que instance. papá me mantuvo, pero no me dio amor. My father provided, but he never loved me. Yo no sé si en esta noche tú tienes una orfandad. I'm not sure if tonight, if you have signs of being an orphan tonight. Pero hoy te dice el Espíritu Santo But tonight, the Holy Spirit says to que no you, puedes andar en orfandad. you can no longer walk as a Que el orphan. amor de Dios debe ser revelado. The love of God needs to be revealed to Y you. que hoy te ha dado unos padres espirituales That tonight, today, He has given you spiritual para fathers. que puedan ellos sustituir lo que a ti te ha faltado. So that they can substitute that which you missed. Amén. Amen. Amén. Amen. Juan 3:26 John 3:26. dice un versículo muy conocido There's a very well-known verse right there que nos demuestra el gran amor. that shows us love. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito That para God- que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. That Aplauda God a Dios, so much aleluya. loved the world that He gave His only one and begotten Son, that whoever believes will not perish but receive eternal life. Entonces el primer beneficio es el amor. So the first benefit is love. Cuando amamos, perdonamos. When we love, we forgive. Cuando amamos, restituimos. When we love, we restitute, we make restitution. Cuando amamos, damos oportunidades. When we love, we give opportunities. Cuando amamos, tratamos de cambiar. When we love, we try to change.
Amén. Amen. El segundo beneficio es el estatus de hijo. The second benefit status is, quo. yeah, is the status of being a child. Hoy el Señor quiere Tonight, the Lord will, today, que the tú Lord tengas wants, un estatus de hijo y no de siervo. okay, that you can Woo! have a status ¿Cuántos of a quieren ese child and estatus? not of a servant. No es que siervo sea mal, It's not like being a servant is bad. pero seguirá siendo siervo. You will always be a servant. La palabra uperetes en el griego The Greek word operete significa esclavo, means slave, siervo. servant. Aunque seamos siervos del Señor Jesucristo, Even though we are servants of the Lord Jesus a Christ, través de su reino, through his de kingdom Rey de Reyes, of the King of Kings, de Rey de los and the cielos Lord of y Lords, de la the Lord of tierra, heaven, and also Él nos ha of earth, dicho que somos sus hijos, he told us that we are que his somos children, real sacerdocio, that we are royal priesthood, linaje escogido, that we are a chosen somos generation. pueblo suyo, We are his people. somos hijos, We are children. 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 somos hijos. We are children. Lucas capítulo 15 Luke chapter 15. nos habla de una historia muy conocida. It speaks of a very well-known story. Dice el verso 24, Verse 24 says the follows. porque este es mi hijo muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Okay. For this son of mine was dead and now has returned to life. He was lost, but now he is found. So the party began. Todos sabemos la historia del hijo pródigo. We all know the prodigal son story. Aquel hombre padre That man that was the father que tuvo dos hijos, that had two children, en el cual crió, that he raised el up, cual levantó en igual condiciones. and both of them were raised under the same conditions. Nosotros como padres le damos a nuestros hijos todo lo que nosotros podemos. Si compramos un pantalón para uno, un zapato para uno, le compramos al otro. As fathers, we try to be impartial with our children. If we buy something for this one, we do the same. We try to do the same for the other one. A veces nuestros hijos dicen, tú quieres más al mayor o tú Some- quieres más al menor. Sometimes our children will say something like, you love the other one more than I. Pero nosotros como padres queremos a nuestros hijos todos por iguales. Right? But our children, we ¿Cuántos lo love creen? them all the same, ¿Cuántos lo right? creen? How many of you believe Así that? que si hijo, el que estás en esta noche, que me estás escuchando, So children, if you are here and you're quiero listening to me decirte que tonight, tus padres te aman. I want to tell you that your father loves you. Tu padre te ama. Your father loves you. Pero este hombre tuvo dos hijos. But this man had two Le children. dio igual de condiciones a los dos. He gave them both the same thing. Pero el menor, But the smallest cuando one, llegó a su edad when he de reached up to juventud, age, like at le age, dijo, dame lo que me pertenece, he papá. told his father, give what belongs to me. Dame mi herencia. Give me my El inheritance. padre le dijo, bueno, ahí está tu herencia. And the father said, rightly so, here ¿Cuántas is your veces inheritance. tenemos hijos pródigos How many times do we have prodigal sons? que se van de nuestra casa? They leave our houses. Viven una vida deliberada. They just live however they want. Y todos sabemos que aquel muchacho se gastó sus riquezas en bebida, And we en know how alcohol, he en mujeres. wasted all of his inheritance with drinking, with partying, with women, and all those Y things. cuando tú tienes dinero te ven bonito. And when you have money, you look beautiful. No hay hombre feo cuando hay dinero. There are no ugly men when you have money. No hay hombre viejo cuando hay dinero. There's no old man when you have money. Pero cuando se te acaba el dinero, But when money is wasted, te when you no comienzan longer have a ver los money, defectos. then the Te defects will reveal Te themselves. comienzan a decir que eres gordo, que Then eres they say, flaco, que oh, eres you're viejo. fat, you're old, and this and that. Ya comienzas a tener mal olor en el lugar donde estás. And suddenly you smell bad in the place that you are. Y aquel muchacho lo vieron pero mal. And that boy, they saw him really Ya bad. no era bonito. He was no longer beautiful. Ya no agradaba. He was not pleasing anymore. Y terminó en lo peor de su vida, terminó en siervo. Right. And he came to a place of becoming a slave, a servant. Después de ser un hijo de casa, After being a son of his house, se convirtió en siervo. he became like a slave, a Pero servant. te voy a hablar de los hijos espirituales. But I'm going to talk to you about
the spiritual children. ¿Cuántas veces hay hijos espirituales en nuestras iglesias? How many times we have spiritual children in our churches Que su padre espiritual los ha tratado bien. that their spiritual father treated them well, Les ha dado el alimento espiritual. gave them spiritual nutrition, Pero se sienten inconformes. but they feel unsatisfied. Se sienten con la comezón en su oído. They have this itching ear, Y desean irse como el and hijo they want to pródigo. leave like the prodigal son. Y se van a probar en iglesia a iglesia. And they're going to like a visiting from one church to another, Convirtiéndose en un adúltero espiritual. becoming a spiritual adulterer. Amén. Amen. Pero aquí no hay de eso. Eso es allá en No. Venezuela. You don't have that here. That's only in Venezuela. Pero tenemos el otro tipo de hijo. But we have this other type of child. Todo proceso es necesario para aprender. Every process, there is a lesson to be learned from it. Tenemos el hijo mayor. We have the elder son. Después que el hijo menor pasó el proceso When the smallest child y que, passed through his y que process, llegó hasta lo más bajo que pudo haber llegado, and he came to that lowest point, tuvo un encuentro personal con el Señor he had a personal encounter with the Lord, y se arrepintió. and he repented. No importa lo que hayas hecho. It doesn't matter what you No did. importa si te fuiste en rebeldía de esta casa. It doesn't matter if you went away in Pero si rebellion. tú te arrepientes But if you y repent, vienes con un corazón cambiado, and when you el come back Padre de las with a luces, changed heart, the el Father of Padre light, eterno te va a the perdonar eternal Father will y las forgive you, puertas de esta casa estarán abiertas and the doors of this house para will be recibir la open paternidad for you to receive paternity de esta casa. of this house. Pero también hay hijos mayores. But you have also elder sons and daughters. Cuando el hijo mayor supo que había fiesta en la casa del When the padre, elder son discovered that there was a party going on, y siempre van a haber chismosos por ahí, and there will always, be people gossiping que around, le llegaron al hijo mayor, and they went and told the elder son, ¿qué pasa en la casa? hey, what's happening in the house? Hey, en la casa pasa algo. Hey, there's something taking Tu place in the papá house. ha hecho una gran fiesta. Your father is doing a big party. Tu papá ha hecho matar el becerro gordo Right, and he, killed the best animal for the party. y se lo ha dado a tu hermano. And he gave it to your brother. Aquel hijo mayor venía, And, the elder son got really angry and he went like that. venía bravo y le He was reclamó angry. al padre. And he came and, he Yo que te he sido fiel. and he complained this to his father and Yo said, I've que he been estado faithful to you. contigo. I've been with you. Yo que he sido fiel. I've been faithful. Ni un becerrito me has matado. You never killed nothing for me. ¿Cuántos hijos espirituales no hay así? How many spiritual children are Pastor, there yo like he that? estado con usted. Pastor, I've been with you. Pastor, yo he dado mi diezmo. Pastor, I've given you my tithe. Pastor, yo he cumplido con usted. Pastor, Pero ahora viene ese que se I fue. served you, and this one Y comes usted le da el that abrazo. left, the one that spoke bad about you. Pero algo Dios le reveló al padre para el hijo mayor. But something was revealed to the father for the child. Todo lo que queda aquí es tuyo. Everything that is here is Hijo yours. que estás en esta casa You that are here y in the que has house, sido fiel and you've been y que faithful. has estado Yes. en todos los momentos, In all moments, you've been en there. todas las temporadas. In all the seasons, you've Déjame been decirte there. I want to tell you que this. todo lo que está aquí Everything of eres this un house, privilegiado you are porque estás privileged sentado a la mesa. because you are seated Estás at the sentado a table. la mesa del Padre. You are seated at the table of Y the cuando Father. uno está sentado a la mesa del When you Padre, are seated at the table of the nada Father, te falta. that you will lack Y nothing. si en esta noche And if hay tonight, una ceguera espiritual, if there is blindness, esa spiritual ceguera blindness, se va en el nombre de that Jesús. spiritual blindness will Se leave. va en el nombre de It Jesús. has to leave in the Se name of va en el Jesus. nombre de Jesús. It has to leave in the name of Se va en Jesus. el nombre de It Jesús. leaves in the name of Jesus. Estatus de hijo, dígalo. Tengo un estatus Say de it with hijo. me. I have a status of a child. Dice Segunda de Tesalonicense capítulo 2 verso 16. Verse 16 of 2 Thessalonians 2. Lo leímos al principio. We just read it. El mismo Jesucristo Señor, The same Lord, Jesus nuestro Christ, Dios y Padre,
our Father, nos amó God our Father y who nos loved dio us, consolación eterna. and by His grace gave us eternal comfort. Somos sus hijos amados. We are His beloved Diga conmigo, children. somos sus hijos Say it with amados. me, we are His beloved children. Efesios 5:1 dice, somos hijos amados. Ephesians 5 verse 1 says we are His beloved children. Número 3, Verse, tercer beneficio. the third benefit. Diga conmigo, restitución. Say it with me, Dígale que está a su lado, restitution. restitución. Tell the one next to you, restitution. Diga conmigo, restitución. Tell the one next to you, ¿Y restitution. qué es la restitución? What does restitution Es mean? cuando restablecemos o recuperamos lo que habíamos perdido. This is when we recuperate what we lost. Dios quiere Recover. restituirte. God wants to make restitution to you. Dios quiere restituirte. What you lost, you will recover it back. En Lucas 15:22, Luke 15, verse 22. el padre dijo a los siervos, The father said to his servants, sacar el mejor vestido, take out your best clothing, ponerle un anillo en el dedo, Luke 15, 22. calzado en sus pies, y trae el becerro gordo y matémoslo y hagamos fiesta. Anyway, give him a ring, give him a mantle, give him shoes, give everything, and let's celebrate him. Así es. Eso se llama restitución. That is when you are being restituted. Después que aquel hijo había perdido todo, When that son su lost estatus, everything, su his estatus status, de hijo, he lost his había pisoteado el his amor del status. padre, the honor of the father, he stepped over it. había perdido su vestido, He lost his dress. su calzado, He lost his shoes. había perdido su anillo, He lost his ring. estaba harapiento, estaba como un pordiosero. He was like a beggar. El padre le coloca el vestido. The father dressed him back again. ¿Y qué es el vestido? What does the dress mean? El vestido nos cubre de nuestra desnudez. A dress covers our nudity. Pero Lucas de acuerdo a 5:22. como tú estés vestido, Otra vez. de acuerdo a como estés vestido, According to how you are dressed, te posiciona en la sociedad. that is what that would be your position in society. ¿Cuántos lo creen? How many of you believe that? Dios te ha puesto un nuevo vestido. God has given you a new dress. Te ha puesto un vestido de hijo. He gave you the dress of a Te ha child. posicionado como hijo e hija de He Dios. positioned you as a son, as a daughter El of anillo God. The ring, representa gobierno, it represents governing. representa orden, It represents order. representa posición. It represents a position. Jesús Jesus, nos ha puesto el anillo. He gave us a ring. Aquellos hijos que están hoy el Señor restituyendo. This is the children that God is making restitution for them. El calzado The shoes, representa they represent. caminar en lugares donde no tenemos acceso. This is walking in places where you don't have Hoy access. Jesús te hace caminar en lugares donde tú no tienes acceso. Jesus makes you walk in places that you don't have access to. Jesús te hace caminar en medio del COVID. He makes you walk through COVID. Jesús te hace caminar en medio de la He adicción. causes you to walk through addiction. Jesús te hace caminar en medio de un matrimonio destruido. Yes, He causes you to walk through a marriage that is basically destroyed. Jesús te hace caminar donde la gente te ha rechazado. Where people rejected you. He causes you to walk through that. Jesús te engalana. Diga conmigo, te engalana. Te viste bien, te pone de Yes. gala. He makes you look good. Te pone en posición de He gobierno makes you look elegant. He puts you at a y te hace caminar con firmeza. right. He makes you walk firm and He gives you a governing position. Y eso se llama restitución. That is when He makes restitution on your Eso se behalf. llama restitución. That is restitution. Primera de Pedro 2:9. 1 Peter 2 verse 9. Nos dice el Señor, mas vosotros sois linaje But escogido, you are a spiritual real priesthood. sacerdocio, nación Royal santa, priesthood. pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, 1 aleluya. Pedro 2:9. Anyway, royal priesthood,
holy nation. Okay. You are not like that, for you are chosen people, royal priesthood, holy nation, God's very own possession. As a result, you can show others the goodness of God. For he had called you out of the darkness into his wonderful light. Amén. Amen. Gloria a Dios. En la restitución In the restitution, se va a levantar gente siempre para señalarte. there will always be somebody that will put the finger on, point the finger at you, Para acusarte. to accuse you. No van a creer en ti. They will not believe in you. Se levantará el dedo acusador. They will, point that finger that will accuse you. Se levantarán los hijos mayores The elder children will come against you para decirte que no eres to nadie. tell you that you are a nobody. Pero Dios siempre nos dirá But God will always tell us que Él nos ha perdonado. that he has Y forgiven si us. Él nos perdonó, And if God forgave you, nadie puede señalar y nobody echarnos can point the finger fuera. at you. Fuera. And the enemy has to leave Aleluya. out in Jesus' name. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Glory to God. El cuarto beneficio The fourth benefit es la honra. is honor. Dígale que está a su lado, honra. Tell the one next to you, honor. La honra. The honor. ¿Y qué es la honra? What is honor? Es cuando damos el reconocimiento. This is when we give recognition. Es cuando damos el lugar a quien se lo merece. This is when the person that deserves honor, you gave it to them. A veces el Señor nos demanda que debemos honrar. Sometimes the Lord will demand of us to honor, to give honor. Es un gran mandamiento. It is a great commandment. Él dice, honra a tu padre y a tu He madre. says, honor your father and your mother. Él te dice que debemos honrarlo. He says from his word that we have to do Ahí it. no dice que si papá fue malo, que si papá fue It mamá doesn't es say mala, there que that si me if abandonó, he, que if si he's me good or dejó, bad, if he rejected que you, si he me left you. rechazó, Yeah. que si me regañó. If Él- he even punish me or things like that. Él dice, honra a tu padre y He a tu madre. simply says, whatever happened, unconditionally honor your father and your mother. Y la honra And the honor, significa, It tiene means- tres beneficios a la vez. at the same time, it has three benefits when you honor your father and your mother. 4.1, One, para que me vaya bien. so that things may go well with you. Cuando tú honras, te va a ir bien. When you honor, things will go well for you. ¿Cuántos quieren emprender un negocio y le vaya bien? How many of you want to start a business and you want that business to prosper? ¿Cuántos le dan un diagnóstico médico de que está mal y Dios lo sana para que le vaya bien? How many of you, if you got a bad diagnostics from the doctor and you want to be healed so that things can go well with you? ¿Cuántos se van en un avión a otro país y quieren llegar bien? How many of you want to travel and reach to the other place well? Déjame decirte que cada vez que tú honras a tus padres biológicos, Well, let me tell you, whenever you honor your spiritual parents, no, your biological parents, pero también cuando honras a tus padres but espirituales, at the same time your spiritual parents, estás recibiendo el beneficio que te va a ir bien. you are receiving the benefit that things will go well for you. Aleluya, Hallelujah. aleluya, Hallelujah. aleluya. Hallelujah. Lo segundo que tenemos nosotros es The para que second- nuestros días sean largos. Yes, that our days living can be long. ¿Cuántos quieren llegar a 90 años brincando? How many of you want to Vamos, reach Miranda, 90 years old brincando, and jumping? brincando con 90 años, gloria a Dios. Jumping like this at 90 years old. ¿Cuántos quieren llegar sanos, sin hipertensión, sin diabetes, sin nada? How many of you want to reach there without high tension or high blood pressure and those kind of things? No diabetics, nada. Tienes que honrar That you want to reach para like that, que then you tus need to honor. días sean largos. So that your days may be long. Pero si comienzas a murmurar a tus padres espirituales, But if you start murmuring and gossiping against your spiritual father, si comienzas a hablar mal de ellos, if you start speaking bad of them, si comienzas a estar en chisme, en comentario, murmuración, if you put yourself in a position of gossiping, murmuring, and accusing and that kind of thing, déjame decirte que no solamente tus días let se me van a tell you this, cortar, not only that your life will be shorter, your days will be shorter,
tus días se acortarán. Yes, but Serán menos días, se acortarán. Ajá. Okay. yeah, you will shorten your lifespan. That's it. Y lo tercero And es the que third- tendremos herencia. That we will have an inheritance. Dígale que está a su lado, tendrás herencia. Tell the one next to you, you will have an ¿Sabe? inheritance. Que cuando honramos a nuestros padres, So when we honor our fathers, nos va a ir bien. it will go well for us. Nuestros días serán largos, Our days will be long, pero tendremos herencia. but we will also have an inheritance. Dios quiere que tú seas un hijo espiritual con el ADN de la casa, de los padres de esta casa. God wants you to have the DNA of this spiritual house that pertains to the spiritual fathers of this house, Para que puedas dejar tu herencia. so that your inheritance can be ensured. ¿En quién le vas a dejar tu herencia? Who will you pass on your inheritance? En la réplica de lo que tú eres. As a multiplication of who you are, a copy of who you En are. aquellos que están atados. Those that are tied up, En aquellos que hoy están en la adicción. those that are in addiction, Aquellos que están en las drogas. those that are in drugs, Aquellos que están en la enfermedad. those that are sick, Aquellos que no tienen a Cristo. those that do not have Christ. Hoy el Señor quiere Today, God que tú wants puedas dar también la paternidad that you can also give them y paternity salir a buscar hijos. and to go out and look Para for esta spiritual casa. children for this house. Aleluya. Hallelujah. Efesios 6 Ephesians 6, nos habla sobre verso 1, 3. Dice, hijos, verse 1 till 3, Ephesians 6, it speaks as follows. obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Children, obey your parents because you belong to the Lord, for this is the right thing to do. Honra, verso 2, a tu padre y a tu madre, que es primer mandamiento con promesa, Honor your father and your mother. This is the first commandment with a promise. para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. If you honor your father and your mother, things will go well for you and you will have a long life on the earth. Con esto concluyo. With this, I'm going to conclude. La paternidad Paternity, tiene que ser revelada. it needs to be revealed. Si tú en esta noche, Tonight, la paternidad de esta casa if tonight the paternity of this house no se te ha revelado, has not been revealed to you, hoy tienes al Espíritu Santo today you have the que Spirit of God. está en nosotros. He lives in us. El Espíritu Santo de poder. The Spirit of power. El Espíritu Santo de The poder. Holy Spirit of power. El Espíritu Santo está en nosotros. He lives in us. Hoy en esta noche, Tonight, el Espíritu Santo quiere the Holy Spirit que wants, salgas de estar en el estatus de siervo He wants you to come from where you are as a servant y puedas entrar en el estatus de hijo. and go to that status of becoming a Dígalo child. conmigo, hoy yo soy hijo. Today I am a child. Hoy yo soy hijo. I am a child today. Hoy yo soy hijo. I am a child Hoy today. yo soy hijo. I am a child Hoy today. yo soy hijo. I am a child today. El amor del Padre se me revela. The love of the Father has El been amor revealed to del me. Padre de esta casa se me The revela. love of the Father of this house is revealed to me. Si hoy estabas incómodo, Today, if you have been uncomfortable, thank you. si hoy estabas incómodo, If you have been uncomfortable, si hoy esta palabra te confronta, if this word confronts you today, cuando tú entiendes el beneficio when you understand the de benefits amar, of loving, del estatus de hijo, of receiving the status of de a child, restitución of restitution, y sobre todo de honra, and above all, honor, entendemos entonces then we can que la understand bendición de Dios estará con nosotros. that the blessing of God will be with us. Serás un triunfador. You will be a Diga conqueror. conmigo, triunfador. Say it with me. You will be a Repeat, conqueror. triunfador. Repeat it with me. A conqueror. Venceremos, You will conquer. prosperaremos, You will prosper. nos multiplicaremos, We will multiply. nos recuperaremos, We will recover. tendremos éxito, We will have success. crecerás, We will grow. ganarás, You will win. llevarás frutos You will carry fruit. y te expandirás. And you will expand. Y eso es lo que quiere Dios en sus hijos. And that is what God wants Ponte for de His pie en children. esta hora. Let's all stand at Y this vamos time. a adorarle una vez más. Come on, let's worship Him again. Comienza a adorarle allí.
Comienza a adorarle. Si habías estado en orfandad en esta noche, Señor, Él está en este lugar. como dijiste. Si habías estado en orfandad, si hasta el día de hoy If no habías podido recibir la paternidad, If up to this point you have not received Pasa, pastora the Jackie. paternity, si hoy la paternidad de estos siervos de Dios, the paternity of these servants, de estos padres these espirituales, fathers, spiritual fathers, no se te había revelado. if it has not been revealed to you as A yet, lo largo de todos estos años, along all these years, yo quiero decirte I want to tell you, que estos son hombres y mujeres de Dios. these are men and women of God. Hombres y mujeres con defectos. They have defects. Hombres y mujeres con izquierda y Men and- derecha. Men and women with a left and a right side. Hombres y mujeres que se equivocan. That they make errors, they make mistakes. Hombres y mujeres que a veces se bajan de la cruz. Pero que son hombres con fidelidad a Dios. Sometimes they go down on the cross. But they are loyal to the Lord. Si tuviésemos con un cuerpo glorioso, If we had a glorified body, no estuviésemos en la tierra. we wouldn't be down here in earth. Caminamos para parecernos a Jesucristo. We are walking towards to become like Him. Caminamos para, como lo hizo Pablo y dijo, sé imitadores de mí, We walk like Como the yo lo Apostle Paul soy de said, Jesucristo. imitate me like I imitate Him. que él estaba diciendo es, a mí me falta todavía. What he was saying is that I still lack. Pero I still hoy lack. estos hombres y esta mujer But this man and this woman tonight, tienen una sensibilidad. they have a sensitivity. Han dejado todo. They left everything. Han dejado su familia. They left their Han family. dejado su trabajo. They left their jobs. Han dejado su estatus They profesional left their professional por estar status hoy escuchando la voz de Dios. to be listening to the voice of God. Ellos merecen They deserve que hijos espirituales that spiritual children puedan recibir su paternidad. can receive their Que la spiritual puedan paternity. recibir That it can be received sin negarse, without being negated or rejected. sino decir yo la recibo. But to say, I receive it. Levanta tu mano y comencemos a adorar. Let's worship the Adora a Lord. Dios. Lift up your hands. Adora a Dios. Worship the O Lord. sé que te le socoto lo vosé te le bequende. Socoto lo vosé te le bequende le besocoto. Adoren, adoren, adoren. Vuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad y ya no hay más temor, pues ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Dilo, dilo, dilo. Ya no soy un esclavo del temor. Dilo. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del No eres un esclavo. No permita que la orfandad yo soy. Don't permit that being an orphan te tenga esclavo del temor. keeps you down as a slave of fear. Esclavo del temor. Si no habías recibido la paternidad del Padre, If you did not receive paternity of the Father, si había sido maltratado y había estado en orfandad, you've been mistreated as an orphan. yo quiero que en esta noche pases a este altar I want you to come at the altar tonight y puedas abrazar a tu pastor, and you can give your puedas abrazar spiritual, a tu padre y a tu madre espiritual. your spiritual Y father and le mother. You diga, can la hug them. recibo, la recibo, la recibo. And you Pasa tell al them, altar, I receive pasa al your altar. paternity. O sé que te le besó con todo lo vos. Dile, te recibo como mi padre. I
I receive you Te as my recibo father. como Tell mi them. madre. I receive you as my Te mother. Tell recibo, them. recibo la paternidad. I receive it. Recibo la I maternidad. receive it. I receive the paternity. Oh, look. Escogido fui. Dile, perdóname papá, perdóname mamá. Dile, dile. Volví a nacer, pertenezco a ti. O se rompen las cadenas. Sangre fluye en mí, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios, ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios, ya no soy esclavo del temor. O sé que te le beso, cotolo, o sé que te le beso. Yo soy hijo de Dios. Dilo, 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 dilo. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Este es un momento para restituir For the restitution, el amor del Padre. the love of the Father. Para decirle a mi pastor To say to our pastor, a cambiar el vocabulario. change our vocabulary. Ya no decir pastor. Not say pastor. No significa que no lo puedas It decir. doesn't mean you cannot say pastor anymore. Pero decirle But you papá, can call him now father. padre, Father. madre, Mother. aquí Mother. estoy. Here I am. Te I necesito. need you. Te I necesito. need you. Quiero I honrarte. want to honor you. Quiero invitarte a comer. I want to invite you to eat with me. Quiero honrar todo lo que tú has I hecho want por to honor nosotros. everything you have done for us. Un detalle, Just a gift. un detalle, Give him a gift. una llamada A call. en tus oraciones. Have them in your prayers. Algo que pueda Something that motivar can motivate el them. trabajo The work que estos hombres y that mujeres these men and women of han God hecho por el are Señor. doing for the Lord. Han hecho por el They are Señor. doing for the Lord. Han hecho por el They are Señor. doing it for the Lord. Aleluya. Dilo. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Dilo. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ose que te le besó, cotolo, ose te le bequenda. Aunque en tu niñez hayas sido rechazada, aunque no hayas tenido el amor de papá, Even if you didn't have the love aunque of the muchas Father, veces te sentiste ignorada, you felt te very, sentiste you que no felt ignored. podías. Hoy te dice Jesús, Jesus says to you el today, Padre te acompaña, the Father will accompany el you. Padre te abraza, The Father will hug mi you. presencia está aquí, My presence is here. tus necesidades profundas Your deep solo las needs. llenará papá. The Papá Father, Dios, only the Father will el give that to Padre you. viene sobre ti, The Father comes over su you. amor viene sobre ti, His love comes over you. su amor viene sobre His ti. love comes over you. Todo rechazo, Every todo rejection, maltrato, every abuse, hoy en su mente
in your mind, se desaparece. it comes out. Dios ahora sana sus memorias. Your memory is Su being healed. memoria. Your memory Su is memoria. healed. Your memory is Su healed. memoria. Your memory is healed. Solo el amor del Padre, el único amor verdadero, Your only love, se your true revelará a love, tu vida. Se revelará a tu vida. Solo el amor de Dios. only Y the no hay love of ningún the otro Father. amor. There's no other El love. amor de Dios. The love of God. Que soy hijo de Dios. Dilo, dilo, dilo. Sigue adorando. Keep worshiping. Say it. Hijo I'm a child of de God. Dios. Yo soy hijo de Dios. Sigue adorando. Hijo de Dios. El amor del Padre viene sobre ti. Hoy te dice el Señor, yo lleno tus vacíos, yo lleno tu corazón. Aunque en la vida hayas pasado por muchos traumas, aunque hayas sido golpeado, hoy te dice el Señor, mi amor se revela. Aunque hayas tenido una adolescencia bastante difícil, hoy te dice el Señor, te amo. Y yo comienzo a llenar tus vacíos. ¿Tú lo crees? Levanta tu mano. Padre, ahora en el nombre de Jesús, todo trauma se va en el nombre de Jesús. Y ahora recibe liberación. Recibe liberación. Oh, Socotoroboso, recibe liberación ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, recíbela. El amor del Padre se revela. Sigue adorando. Levante tu mano. El amor del Padre se revela a ti. No es bajo tus métodos, no es bajo tus razones, es bajo mi razón. El perdón te libera. El amor del Padre viene sobre ti. El amor del Padre viene sobre ti. Clama, intercede. Clama, solo clama, intercede. Más. Osheke le besokotolobos. Oshokotolobos. Aunque en tu vida has pasado muchos golpes y el carácter te ha sido regia, fuerte, pero dentro de ti hay un sentimiento. Dentro de ti hay una mujer que es apasionada, una mujer que es capaz de dar todo. Pero hoy te dice el Señor, yo doblego tu carácter. Toda rabia se va. Toda rabia se va ahora. Sé que te le besó cotolobo, sé que te le besó cotolobo. Ahora, toca en el nombre de Jesús. 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 Sigue adorando. Keep worshiping the Lord. A Él sea toda gloria y toda honra. Unto him all Toda the gloria honor y honra and es de glory. Dios. Toda All gloria the y honor and honra es de glory to Él. God. Adórale, hay paz, hay gozo. There Hay is una peace, there is presencia joy. en este lugar. In this place, Levanta tu mano y adórale lift una up vez your hands más. and worship him Una vez más. again. Una vez más. Soy hijo de Dios. Aleluya, aplaude sobre tu Give cabeza. him a big applause over your Gloria al head Padre. as a sign of Gloria al victory. Hijo.
Y gloria al Espíritu Santo. the Father, the Son, A and the Él Holy sea todo Ghost. honor y gloria. Unto him all honor and glory. Amén. Amen. Y amén. And amen. Traiga a sus enfermos el domingo. Yes. Va a haber sanidad. Amen. Já domingo agora, nós estamos ministrando mainta e a noite. 13 estão com o enfermo. 13 estão com essa liberação. Eu estou grandemente de sanação e liberação. Profeta também, o poderoso do Senhor. Deus não queda sem bem. Invita a gente. Amén. Vos não sabe nunca. Tem gente rondivo com mistério da palavra. Mistério sanação. Mistério revelação de Deus. Invitando para vir. Amen. I'm asking you to invite somebody. God uses him mightily in healing and deliverance. The prophet Germailit also. They are powerful in the Lord. You never know. Around your circle of influence, there might be people that need Jesus and they need healing or deliverance. Invite them to come. Amen. Glory to God. Ana, mi que bisa boso pa no vaya ainda. I want to tell you not to leave yet. Pa sobre ku si ting gente ku ting pregunta ribe enseñanza aquí, Dr. Paul está willing pa contestar boso pregunta nan. If there are anyone that has questions about this teaching, he is here and he is willing to answer any question that you would have. So we still have about 10 minutes left. After the word that the prophet Miranda gives out, we will then give you the opportunity to ask your questions. Después de que Rumang Miranda duna su palavra que quer duna, boso por hasi boso pregunta na Paul, nos te acaba nuevo ornet, okay? Brothers and sisters, Rumanang, this is not a prophecy. This is just word God confirm His words. essa aqui não é uma profecia, essa aqui diz que Deus a confirmar sua palavra. Every word that the brother preached tonight, Tur palavra que o Rumang a predicado noite, we were one in the spirit indeed. nós está de espírito For verdade. months now, Palunas não acaba. Pastor Frank Pastor Frank had been dealing with us está tratando conosco how to become children, como para virar Yunang, sons, spiritual children, Yunang to be espiritual, loyal. para estar leal. Indeed, we can see tonight. De verdade nos por waka we Whatever He's trying noche. to teach us, Com lo que está por bacia what nos, God wants us to know, está lo que Deus quer para nos and sa. what God wants us to learn. É que nos sinha esse aí. We as a people, Nós como God pueblo, wants us to be obedient. Deus to quer Him. para nós estar obediente. Listen, I can tell you. Escucha-me, por I know Brother Frank. a mim conhecer o He's Frank. my brother. Esta mi He's my irmão. pastor. Esta mi And I pastor. love him. E me estime. I know him many years now. Me conhece hope aya na And I ho. know E me sa that they gave their life kuna duna ng vida for us. para nós. We as a body, Nós como curva, let's love them. bang estima nang, Let's appreciate them. bang apreciar nang, Honor them. honra nang. I want to say honor them. I just mean to say just come, hug and then. No. Lo que me tabisa de honra min que me dice ya bin llega duna ng brasa. No. Honor them. Honra nang. You know this honor, the Bible says to honor your father and mother. O sa kiko que men honra, Bible tabisa honra botati bo It is mama. biblical. Eta bíblico. And God placed them here. E Why? Deus a pone nang They kinapakiko. too are responsible for our soul. Paso nan dos está responsable para nos alma. But we as children, Pero nós como yunang, let's love them. bang estima nang, Let's appreciate them. bang apreciar nang. Not only on Sunday morning, No solamente ya domingo me but inta, every day. pero tur dia. I love you all. Mi te estima boso, Let's continue bang sigi, to love and appreciate estima y apreciar our pastor nos pastor and our brothers and y nos sisters. rumang nang. We are blessed people. Nos te generan In bendición. Jesus' name. En el nombre I de love you all Jesús. very much. Nos estima boso Amen. hopi. Amén. Ok, nos tiene pregunta. Do we have any question? Ajá. Sí, bye, Mike. Ave Maya, hope ataque. Today I got a lot of attacks. Sentí como que estaba en la candela, I was feeling like I was on fire, in fire. on fire. Yo trabajo en Wind Creek Hotel, Renaissance Island, A mí te traen a Renaissance Island. el hotel I- más bonito que Dios puso ahí. Yo tengo mi testimonio. El lo lugar voy a bun- decir hoy. Yo no tengo miedo. Tiene un testimonio. No, costaba una pregunta así, ¿no? Ah, ok, bueno. Sí, yo no esta lo es voy una pregunta. yo no A voy- ver, bueno, por visto testimonio, pues no tiene tiempo. Y otro viene también. Ok, bueno, ¿Qué yo lo haya voy a pregunta? decir. Cuando pasa uno por esa circunstancia, Ahora con esta pasa dos circunstancias de prueba. ¿qué tengo que hacer?
when you go through trials, como what ser do you humano, have, como ser humano, porque as a human being, what do you have to do? estoy en este planeta mundo todavía. I'm here in this planet Earth still. ¿Cuál es la actitud que tengo que tener? Porque tengo una actitud muy rebelde. Which is the attitude that I have to have? Because I know I have a rebellious attitude. O sea, yo no tengo conocimiento de la palabra de Dios. I don't have knowledge of the Word of God. Yo quiero tenerlo. I want to have it. Eli- Eso solo quería sí. preguntar. Primero es tener una relación con Dios. First, you have to have a relationship with Y God. tu relación con Dios la vas a lograr tú misma. And the relationship with God, you have to earn it yourself. ¿Cómo logra tu relación con Dios cuando tú tienes un tiempo de oración? How do you get your relationship with Cuando God is tú in your lees la time palabra de Dios. of prayer, when you read the Word of Y a God. medida que tienes esa relación con Dios, And while you're doing that, you have the su relationship Espíritu with God. Santo que está en ti Then the Spirit that is in te you va a dar los frutos del Espíritu. is going to give you the fruits of the Cuando Spirit. estés con mucha rabia, con mucho dolor, When you have a lot of anger or pain, recuerda que el fruto del Espíritu es amor, remember that the gozo, fruit of the Spirit is paz, love, peace, paciencia, joy, benignidad, templanza, patience, fe. Y eso lo logras a medida que faith, tienes una intimidad con temperance. Dios. and that is what gives you the intimacy with God. El perdón te libera también. The forgiveness also sets you free. Perdonar a aquellos que te han ofendido. You have to forgive those that has offended you. Y a medida que tengas una relación con Dios, And while you have a relationship with God, que tengas esa intimidad con Dios and you have that intimacy with y God, comiences a tomar la escalera de crecimiento de la iglesia, and you start to climb the growth stairs, the steps ok, el discipulado, of this church, and you take the discipleship courses, the etc. el congregarte, You coming here, va a aumentar tu fe that is going to grow your para faith. que cuando vengan los escenarios allí en el hotel donde tú trabajas, Then when those troubles or trials come to you where you work o en su familia, or in your family, tengas un buen carácter como el de Cristo. you will then have a good character Amén. to confront that in Aleluya. Christ. Amen. Él te va a Hallelujah. ayudar, no te ha abandonado. Él te va a ayudar. He's going to help you. He's not going to leave you. He's not going to abandon you. Amén. Is Gloria there a a Dios. next question? Tem outra pergunta? Tem gente que tem pergunta de tópico que nossa papia awe, fatherhood. Tem gente que tem tópico, eh? Ajá. ¿Cuántos se comprometen a partir de hoy en adelante How many of you compromise yourself from today on de comenzar a llamar a los pastores de esta casa papá y mamá? to call the pastors of this house Levanten la mano, vamos a father ver. and mother? Amén. ¿Cuántos se comprometen How many of you a honrar a sus padres make espirituales a commitment to Con- honor your spiritual fathers con obediencia, with obedience, con respeto, with respect, blindándose ante cualquier persona que hable mal? and standing in front of anybody that speaks bad Levanten of la them, mano. Amén. protecting them from that? ¿Cuántos se comprometen How many of you make a commitment desde el día de mañana en adelante from tomorrow on o este año or this year a honrarlos to honor con them cualquier detalle? with any detail? Un almuerzo, una cena, With a lunch, with a dinner, una semilla, with a seed, lo que sea. whatever. ¿Cuántos lo hacen? Vamos a ver. How many of you do that? Let's see. Amén. Bueno, Amen. pastores, disponga de los micrófonos. Well, pastors, the mics are yours. God is good. Dios es bueno. All right. I want to thank Apostle Paul. Quiero agradecer al apóstol Paul. These are things we've been talking about since last year. I Estas think. son cosas que hemos venido hablando desde el año pasado. And we spoke, and I asked him, you know what, can you teach a little bit on paternity? Y hablamos y yo le dije, puedes enseñar un poquito de paternidad. But I never told him about the content. Pero nunca le dije
el contexto. and the content you heard about it tonight. Y ustedes mismos oyeron lo que él predicó I esta was noche. quite surprised to hear quite similar things that I've been Y yo talking estaba about. asombrado de ver cómo él usó las mismas cosas muy similares a lo que yo enseñé. And that's the Spirit of God. Y ese es el Espíritu de That's Dios. the liberty we have in Him. Amen. Porque esa es la libertad So, que tenemos I en hope Dios. you've been blessed. Pues espero que hayan sido bendecidos. I like the 4 benefits a lot. Me gustó mucho los 4 beneficios que And él that's what anunció. we mean. Y eso es lo que queremos We are not decir. looking for a title. No estamos buscando un título. We're not looking for a blessing. No estamos buscando bendiciones. Although we don't deny it, Aunque no lo rechazamos. we are looking for you to be the best you can be in Christ. That Pero is lo the que main queremos purpose. es que sean lo mejor que puedan ser en Cristo. Ese es el propósito We are mayor. here for that. Estamos aquí There para is no eso. greater joy for us to see you well Porque in no hay Christ. mejor gozo para nosotros que verlos crecer y bien en Cristo. We understand that when you grow, it is like to us birth pains, but it's fine. Make sure you grow. We don't mind the birth pains as long as you grow well in Christ. Sabemos que el tú crecer a nosotros nos costará como dolores de parto. Pero no nos importa el dolor, basta que tú crezcas. The Apostle Paul said it is like birth pains to see you come up in Christ. El apóstol Pablo dice que es como dolor de parto verte crecer en Cristo. And he also implied that he doesn't mind the pain, También the él birth pains, implica que no le importan los dolores de parto. as long as you grow in Christ. Basta que ustedes crezcan en Cristo. And that's our main purpose. Y ese es nuestro And with propósito all our defects, principal. Con todos nuestros all our defectos, errors that we make, con todos los errores I que podemos can't hacer, guarantee you that I will be perfect, no te puedo garantizar que yo voy a ser perfecto. but I can guarantee you Pero my te puedo motive. garantizar que mis Our motivos, motive is to see nuestros you well in Christ. motivos That's it. son verte crecer en Cristo. And that's something we have to constantly measure in the presence of God. Y es algo que siempre tenemos que medir delante de Cristo. We need you to pray for that. Y necesitamos que ustedes nos mantengan en oración por A eso. lot of men and women of God are falling these days. Muchos hombres y mujeres de Cristo Leadership of churches are están being attacked. cayendo en estos tiempos. Liderazgo de iglesias están siendo It's atacados. not easy to stand in these days. No es fácil pararse como pastores en estos tiempos. Remember, being Recuerden. spiritual leaders, behind that, there is a human being. Ser líder espiritual, ustedes tienen que recordar que detrás de ese líder espiritual hay una persona, un humano. It is difficult to not be offended by things that are happening. Es difícil no ser ofendido por cosas que pasan a veces. Sometimes you want to be like Christ. A veces quieres ser como Cristo. And he said, what did he say at the cross? ¿Qué dijo en la cruz? Father, forgive them because they Perdóneles don't know porque what no they're saben doing. lo que están haciendo. That prayer is really tough to do. Esa oración es difícil para hacer, Okay? But Sí. again, just pray for us. pero simplemente ora por nosotros. And let's do this together. Vamos a hacerlo juntos. Sunday, again, invite somebody to come. El domingo, una vez más, les digo, inviten a alguien para que vengan. And Monday, we will have a meeting with all the people in ministry. El lunes tendremos una reunión con los pastores para todos que están en ministerio. We're going to talk about a cell group concept, Vamos a hablar de un concepto de grupo de célula. and they are implementing it successfully in Venezuela. Ellos lo han implementado o lo están implementando y es algo exitoso para ellos Those en who are of Venezuela. this church know that from 2009 I've been talking about cell groups. Ustedes que están aquí saben que de 2009 he venido hablando de grupos de células. I even started to call it life groups. Those that remember know what I'm talking Hasta about. empecé a darle el nombre del grupo de vida, los que Okay? saben. But it was not the timing of the Lord to execute it. Pero no era el tiempo del Señor todavía para ejecutarlo. But I sense Pero in the siento spirit now en that el it is espíritu time. que ahora es el tiempo. So we are talking. Amen. Estamos hablando. We are talking. Estamos hablando. And since they are very close in proximity, Y como están muy cerca, and viven since en there is a lot Venezuela, of trust between us, y como nos conocemos muy bien. you know, you have colleagues, but we are friends. We are like Hay really, colegas, pero nosotros somos hermanos. okay, we stay at their house, they stay at our house. Nos hemos quedado en su They casa, know ellos our quedaron really en bad nuestra casa. moments and our very good moments. Nos conocen en los momentos buenos y los momentos de ay, Jackie. Uh-huh.
And that's why I believe God wants us to, form that alliance. Y Dios quiere que formemos esa alianza. Okay? Okay. So pray, Pues oren, because I sense a growth coming to this house. porque siento que un crecimiento grande viene a esta casa And I'm thanking God already for it. y dándole a Dios gracias por eso. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. All Ahora, right. quiero decir algo. I want to say something. 2 minutes. All right. I want to say this. Es bonito It's beautiful el crecimiento, growth. pero necesitamos que estén preparados para But ese we need crecimiento. those that are here already to be Porque prepared for the solos growth. 'Cause no podemos ayudar al batallón que viene. If people are coming this way as a result of a growth, my wife and I alone, we Los, cannot do it los alone. dos solos no podemos No. atenderlos. We need you. Necesitamos gente comprometidos, con We need compromiso. people that are committed, Porque podemos salir a evangelizar y traer mucha gente. because we can go out and bring in a lot of people, ¿Pero para qué? ¿Para enseñarlos but to teach them o para que se aborten? and to abort them, No, para enseñarlos o para que se aborten. we either teach them or we abort them. Porque si no estamos preparados para ayudarlos, Because if we are not ready to help them, si no queremos comprometernos a hacer el sacrificio para ayudarlos, if we are not ready to make that commitment, the Ento- sacrifice, entonces mejor los dejamos donde están. then we better leave them where they are. Porque más duro es Because it is harder verlos abortar to see them aborted. que verlos allá. Porque to la see them palabra there. dice mejor frío o caliente, Because the word says Pero it's no better to be tibio. cold or hot porque Él los escupe. and not lukewarm, because then he will puke you Y out of his mouth. nosotros no queremos eso sobre nuestra cuenta en el cielo. See, yes, we don't want to be given an account like that to the Lord. Por eso tenemos que estar preparados, That's why we need to be prepared as a church, decisivos, decisive, con compromiso. with commitment. Y les digo que todo compromiso en Cristo And I tell you that every commitment you make in Christ, exige sacrificio. it requires sacrifice. No hay de otra. There's no other thing. No other way to do it. No hay otra forma de hacerlo. Amén. Amen. And before we go, And before, we want to say bye to our friends from New Jersey. okay, antes de irnos queremos decirle adiós a nuestros amigos de New Come, Jersey. let us give you a hug and a prayer before you leave. Let's come to the front so we can hug you and pray for you. I want to ask you, They are leaving on Friday. They're in New Jersey. you know, we've been praying for the 1040 window. And what I think I prayed over, I think it was you. It is to serve in the 1040 window. That's why I needed to ask you from where you are. So Nosotros I know estábamos you live in New orando Jersey, but there was para la ventana 1040 y por eso quería preguntarle de dónde son, porque estamos orando para ir a la ventana 1040. Y entonces Dios nos manda. Yo sé que ustedes viven en New Jersey, pero quería saber de dónde son. Y son de por allá. Así que Dios nos she está mentioned hablando. Taiwan and Malaysia. Taiwan and Malaysia. All right, so this church has been called, Esta iglesia ha for sido that- llamada that area. Why? para esa área. There are over 3 billion people that Porque have hay not been como reached for Christ yet. 3 billones de personas que no han sido alcanzados para There are Cristo people there todavía. that don't even know the name of Jesus. Hay personas ahí que ni siquiera conocen el nombre de Jesús. And I believe that you have a call for that. Y yo creo que ustedes tienen un llamado para I eso believe it was también. you that I prayed that God is going to use you there. Yo creo Amen. que fue para ella que yo oré que Dios lo va a usar allá. Yesterday, Dios me mostró God showed que me le diera a ella la bandera del Espíritu Santo. to give her the Holy Spirit flag. Y yo le dije que si en verdad era de parte de Él y no eran mis emociones, me confirmara que hoy And lo that hiciera. God would confirm me if it's not my emotions, but it's truly from Him. Y, That He will affirm it y me today. dijo que en ella And He told me amor al Espíritu Santo. that she has the Holy Spirit living in her Y already. que ella va a ir And that she will go y a tocar and touch y a encender fuego a otros. and to put others on fire. Hallelujah.
Salí corriendo de mi trabajo y olvidé la bandera. I left my work in a hurry and I forgot the flag. Pero me pondré en contacto para mañana entregársela. But I will keep in contact with you so I can bring it to you tomorrow. Así que fuego, fuego. Yes, it's big, but it's big, but you can roll it and just put it in your. Don't worry. Otherwise, you will go with it like this. You walk through immigration with it. It will Pasa open de the way for inmigración you. con Nena Laira. We are very thankful. Estamos muy agradecidos. Estamos muy, voy a decir en inglés. Estamos muy agradecidos de que hayan We are venido thankful that you came here and visited. y que escogieron a nuestra casa para, That you, para you know, visitar. choose this house to come and visit. No es usual que alguien que está de vacaciones venga 2 veces el domingo más el miércoles. It's not usual for people that are on vacation to come twice on a Sunday and then on a Wednesday also. Estamos muy contentos de poder ser sus hermanos. We are very happy to be your brothers and sisters. Y aquí en Aruba ya tienen una casa cuando quieran So volver. in Aruba, you have a house to visit. So keep in touch with us on Facebook, okay? Yes, keep in touch. And in Manténgase Jesus' en contacto con nosotros en el Facebook, que estamos ahí, ¿sí? We love you guys. name. We pray. Yes, let's Okay, pray let's for pray them. for them. Vamos a orar Can you para stretch ellos. your arms over to them? Pastor Paul quiere. Sí. They have an example. Okay. Que necesitan, los dos necesitan sanidad física para orar para ellos. Lift up your hands, Father. In the name of Jesus. En tu nombre In your name. declaramos palabra de sanidad. We declare word of healing. Señor, tú te llevaste toda enfermedad en la cruz del You Calvario. took upon you all infirmity at the cross. Señor, no sé cuál es la enfermedad, I don't know what their infirmity is, pero lo que sí sé but I know es que this, tu palabra tiene poder. that your word is powerful. Y declaramos sanidad. And we declare healing. Toda mala noticia Every bad report se va y se corta. goes right now and it Toda cuts. maldición se va. Every curse Se gets va cut. ahora. It goes now. Y hay unción de sanidad ahora. And there is healing, an anointing of reciba healing. ahora. Receive it right now. Unción de sanidad. The anointing for Para healing. que el que no crea por la palabra, So that those who do crea not believe por by the las word, señales y los that they milagros. can believe by the signs and Ahora wonders right recíbanlo now. ahora. Receive your Según healing. el don impartido, recíbanlo. Through the gifting En of el healing. nombre de Receive Jesús. it in the name of Y Jesus. testificarán del poder, And you will testify of his del power, poder of his y power, de la sanidad. and of En healing. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amén, amén, aleluya. Father, we pray for them as they leave. Padre, estamos orando por ellos mientras que Bless están them and yendo. continue to Bendígalos confirm y siga their call, confirmando Father, su llamado, unto Señor, the nations. a las naciones, In the Señor. name of Jesus, en el let nombre de them Jesús. travel back. We be gracious. Que tengan gracia en su vuelo de regreso. Give them favor Dale favor and open up the doors for y them. abre las puertas para ellos. Protect them, Lord, Protéjalos, Señor. and promote them, elevate them Y elévalos y to the next promuévalos level that you have for them. al otro nivel que tú In the tienes para name of ellos. Jesus. En el nombre de Jesús. Amen Amén. and amen. Y Glory amén. to God. God bless you. Glory to God. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. We'll see you back again. Take care. Oh, yes, we're going to Jersey. Dios bendicionar vos ricamente. Dios guarda vos, acompanha vos. Já domingo nós topa back. Glória ao Okay. Senhor. We see you back on Sunday. Bye-bye.